Rere marigitari mathiete na mbere na kuiga mirothi bururi-ini. Motungata kaunti-ini ya Embu nimonekete gutharara kumana na kwaga marigitari mangitangikira aikari aria moritie gukorwo kuo kwa miario ya uiguano gatagati ka marigitari na thirikari niguo kunina gukwama kwa motungata mau. Akiaria ri thibitari-ini wa Embu level 5, murugamiriri munene wa motungata ma ugima wa mwiri kaunti-ini ya Embu Jamal Runyenje niugite kuri na ugwati munene ungetheire aikari kaunti-ini iyo agikorwo mugomo ucio ndugutangikirwo na ihenya o ta uria kwahotekeka. Ile mgomo imetuadhiri. Saa hii operations zetu tuna struggle cooperate at level 3. Lakini tumekubaliana na management yangu ya level 5 wata handle casualty kabisa na outpatient for the people who are coming in. Nake murugamiriri munene thibitari-ini ucio Bansi Mutua akiuga kumana na maururu ma mugomo ucio riu gutire na uhotekeku wa kwamukira arwaru a gukoma thibitari-ini na kuria atariirie na kuga ati riria gutari na mugomo ni gukoragwo na uhotekeku wa kwamukira arwaru ona 700 a gukoma thibitari-ini makiamukira motungata. Twina thina ya gukorwa tutingivota gwika services nyingi ni tondu andu aria mari kuo mangitethereria arwaru tienge na nikio urona mugomo uyu ni watuma tugia tuigweta kwa twaga affected kuringana na uria turarutaga services kiumia kithiru. Vau vengi ni kuga andu aria mari thiini wa ward ni manyivite kuma namba ya 450 na umuthi twina andu 100. Riu anyiti itemi sekta-ini ya motungata ma ugima mwiri ni moritie kuoywo kwa makinya ma naihenya maria meguteithiriria hari kunina kaimana mugomo uria urathi na mbere na gucokereria kwa motungata ma ugima mwiri ta uria magiriire. Tunataka kuambia wasikilizaji ya kwamba na kuwajulisha ya kwamba hospitali zetu na zile services ambazo tunapeana zimeweza kuadhirika kwa ajili ya hii mgomo ambayo imeweza kuadhiri, na kwamba si hapa kwetu peke yake. Hii mgomo inaadhiri nchi yote ya Kenya, lakini tuna matumaini ya kwamba yale mazungumzo ambayo inaendelea katikati ya serikali kuu na serikali za kaunti wataweza kuwa na makubaliano ya kwamba madaktari wataweza kurudi kazini. Gethie na mbere na gukumathira maria marathi na mbere na gukunuka guku bururi-ini njitagwo Njoki wa Maina.